Zapadia parlaspa casanchik tukuy clase adicción manta. Kunandia devoción matutinanchik parlawasun alcohol vicio manta. Ashka runas kunan tiempo mask'aspa kangu rispa fiestasman matrimoniosman alcoholta. Payguna creengu kusikunangupaj, cierto. Uchikallata tomaspa payguna taringu kusikuyta, pero tomaspa askata payguna taringu yakita. Chayrayku aska warmis wawas kunan tiempo maqasqas kasangu, huchata tarispa runas chay alcohol adicciónpi. Sut'ita willawanchik kunan Diospaj qillqasqan imatachu ruwan alcohol kawsayninchikman. Chaypaj mask'anachik kay libro de Proverbios capítulo 23 versículos 31 y 32 niwanchik kayta. Ama binuta qhawaychu munakuspa, pukayasaqtin basupi colornin k'ancharimusunqa, llampuya yaykunqa, pero chanta katari hina qhaninqa. Aska nanayta llakiyta apamun alcohol kawsayninkichikman. Chayrayku qan sumaqta yuyaychanayki tiyan ama urmanaykipaj kaypi. Pero si qan alcohol vicioyuq kayki chayqa mask'anayki tiyan Diosninchikta. Pay suyasasuyki, pay yanapasunqa. Chantapis mask'anayki tiyan profesionalta yanapanasuykipaj yuyayniykimanta pacha ayudanasuykipaj. Ama sapaykichu sientekuy munasqa kuyamasi, porque Diosninchik laduykipi chantapis familiayniyki. Mana munanchu Diosninchik wich'usqas kanaykichikta kallispi, pay munan kusi kawsayta apanaykichikpaj. Chaypaj deseon Diosninchik kunandia chantapis k'aya suyaspa kasayki, oraspa qampaj yakiyniykimanta. Bendiciones.